clear tu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round apun kan no thleng le ta a ko shan rong bol na sang chan chin elo clear hawang u Synod book room reduction sale nei anidon July ni som pali atang ni som pakwa chung hian Synod book room chuan kumdangan lo ti thin angin reduction sale an bot sei le dona reduction sale a hian Synod book room a le khabu zong Bible Christian labu communion thil koshan mamo chi sang stationery item zong le school no pang mamo te 5% atanga 80% discount in shal chhuani anga Synod book room headquarters branch le distribution center sang akal pui ani ang Synod book room reduction sale hi mi puin le khabu tha le na hun rem changa mangin an hut le thina sarkar office koshan le mimal library nei te poin a hloma le khabu le na huna an lo mang to thina ni finance July ni thum tho chani zan khan sai khama kon branch KTP account training nei puin thok tu te tolo pa alal be adikale pula shroi zera ral te ankal MSSU July ninga inrini khan Sunday school ziti to training nei puin MSSU trainer te tiang hian an chuak chol mun bia la upashil than sang upa bi ming than rola le upal rin amaral te ITI veng chako shan upa ke wanal nga ka upa isak zarzo le na chang te le upa h lal hing lova KTP July ninga le ni ruk chung khan madan rating bial KTP leadership training man puin center KTP shwai tu te wef lerem ro the financial secretary le pulal do ma chang te committee member te ankal Kushan Meitsia July ni rele ni kwa chung khan lian chiari run INPR conference hall a social welfare department board sain trainers training ni a hemi huna he central Kushan Meitsia I o in mi palli antelani Trust July ni kwa atangani som pakhat chung khan pasu quarters thom that tur en ferin chong te el le tlabung chon puya te pularem eng a roi te je akal Synod mission board rong bol na sang longai thla ila July ni ruk pathia ni khan mission field sang a hetiang hen bel tu tharan Nepal mission field a palli Kolkata mission field a panga Odisha mission field a pakhat Jharkhand mission field a parukho mission no da pakwa Assam mission field a pariat Arunachal Assam mission field west a pathum Patna mission field a palli Karbi Anglong mission field a pakhat Synod relief fund pay kani tun hai har sat na sang tok te ne heti he Synod relief fund pay kani kho hai veng lai le min tuar chung ko panga ne na cheng sing ruk sang ruk Falkland East le min tuar chung ko panga ne na cheng sing di sang ruk chi phir le zo te south dam lo le min tuar chung ko pathum ne na cheng sing ni sang riat mau char khwa le min tuar chung ko pani ne na cheng sing ni sang di West Phaileng electric venga in kang chung ko pakhat ne na cheng sing ni Kang hun sau da khosa kharsa chung ko pani ne na chen sing khat ve le long tlai chan mare khosa kharsa chung ko pani ne na chen sing khat ve pek ani tuna chuan Synod moderator le executive secretary the program longai thlak chun zamang Reverend RC Lal ngak liana moderator July ni thuma tang ne som panga chung hian Presbyterian Church of Wales General Assembly man puina kal Reverend VL Loy Shan le Senior Executive Secretary July ni thuma tang ni som panga chung hian Presbyterian Church of Wales General Assembly man puina kal Reverend Dr. Kela Lom Zwala Executive Secretary July ni som pali a trust monitoring cell a chuanga ni som pakwa tang ni som ni chungin champhai a Synod Rescue Home Managing Committee turina kalang Reverend Dr. Rosiam Lena to chong Executive Secretary July ni som pali MCC a huna manganga ni som paruka Synod Prison Ministry Committee a chuanga ni som pasari Education BEC a chuanga ni som pakwa atanga ni som ni chungin tenzol veng thlang BLKTP program a huna mangang July ni som pare zir top nia Synod Service Board meeting a moderator le Executive Secretary te antelang khati zong kha tun chumata na weekly round apun kan man thi te chu ni